Ke ya le dumedisa lebitso la morena wa rona le Jesu Kriste wa seng Nazareta. Lebitso la ka ke nna Sister Kenewe mo kanaleng e ya Narrowgate Sesotho channel. Ke a le amohela kaofela mo kanaleng ena. Kanale e ke kanale e re ithutang tse ngata mo ho yona ka lebaka la hore Modimo o tswela pele wa re ruta mo kanaleng ena hore ditsebe tsa rona tsa semoya di bulehe le mahlo a rona a semoya a bulehe hore re tle re ithute bana beso. Ha re ruteheng mo kanaleng ena bana beso, re inkele tse molemo tse ngata ka mohara kanale ena. Ya bana beso, ke a leboha. Le letsatsing la kasheko he re tlo buisana ka bao ka dipampiri or maybe mabitso ao re a sebedisang or re a sebedisitseng mare e le se mabitso a nnete bana beso, or mo dibukeng tsa rona tsa maitsebiso bana beso e leng tsona di-ID, and wa fumana e le hore di-identity book, and then wa fumana e le hore re sebedisitse mabitso ao e seng ona, or o fumana e nngwe ya taba e se taba ya hao empa e le taba ya Home Affairs ngwaneso, dikantorong tse kgolo tsa Home Affairs. So re tshwanetse hore rona re lokise e sa le hona jwale ntho e nngwe le nngwe e bona e ka reng ha e tsamaye ka tsela, and then ha se yona re tshwanetse re lokise bana beso ka lebaka la hore o tlo fumana o dutse ka ntho kante ha o ntso tla o hola ye be o sokodisa ba re mabitso a ha kopane mabitso a hao, mabitso a leng mo le mabitso a leng mo ha se ntho e one. O fumana fela ba fositse fela ka tlhakanyana e one, wena o tshwanetse o ilokise ngwaneso se ka re ke phoso ya dikantoro tsa Home Affairs. Ya ngwaneso o ilokisa, and then le wena he le hore maybe o yentse jwalo wa sebedisa mabitso ao e seng a hao ngwaneso, tsamaya o a lokisa mabitso ao ka lebaka la hore ona mabitso ao o a sebedisitseng empa e se a hao a tlo kenya mathateng ngwaneso. Ya bana beso hona jwale he re tlo buisana hape le ka tsa di-social media bana beso, mo re ileng ra sebedisa mabitso a rona and ra sebedisa le mabitso le matsatsi a rona a tswalo eo ao e seng ona bana beso. So dintho tse tshwanang le tseo ha di batlehe ho hang, ke tse Modimo a se a sa di batleng, di batla hore re di lokise ka tsona kaofela ha tsona dintho tseo bana beso. Hona jwale he a re yeng lentsweng la Modimo mo bukeng ya Johanne, 1 John chapter 1 verse 6 a fihlela ka 7, yona e re he re fumane yona e re ha re bolela hore re na le kopano le wona athe re tsamaya lefifing teng re leshano, mme ha re etse ka nnete. Ha re bolela hore re na le kopano le wona sorry, athe re tsamaya lefifing teng re leshano. So lefifi le lesedi ha di kopane dintho tse pedi tseo. Le re ka re sala Jesu morao empa e le hore re sa tshwere dintho tsa lefifi morao, or re sa tsena re setswe ke dintho tsa lefifi bana beso, ha hona mo re yang. Re tshwanetse re lokise pele dintho tse, re kgaohane le lefifi, re kgaohane le lefatshe ka ba re tseba hantle hore lefatshe ha la re lokela rena bana ba Modimo. Lefatshe re ke lona le tshwanetse re kgaohane le lona re ka maitsetsepelo a ohle. Re tshwanetse re kgaohane le lefatshe bana beso, and then lefatshe re a tseba hore ha di kgaohane le lefifi, lefatshe le lefifi ke ntho e one. So ha re bolela hore re na le kopano le wona athe re tsamaya lefifing teng re leshano, mme ha re etse
ka nnete, ha re etse ka nnete. If re na le kopano le ona empa rona re tsamaya lefifing re tsamaya lefifing teng re leshano. So ho tjho hore ha re na nnete, re hloka nnete bana beso. So a re lokiseng re etseng dintho hantle ho ya ka lentswe la Modimo. Hona jwale re bala verse 7 ya teng e re empa ha re tsamaya leseding jwalo ka ha wona o le leseding, re na le kopano ha mmoho, mme madi a Jesu Kriste mora wa wona a re hlatswa dibe tsa rona, a re hlatswa dibe tsohle. Re hlatsuwa dibe tsohle ka madi a morena Jesu. Re hloka madi a morena Jesu ho re hlatswa dibe tsa rona. So re a hlatsiwa he re tsamaya empa ha re tsamaya leseding jwalo ka ha wona o le leseding, hape Kriste wa rona o le ke lesedi yena ka boyena. And then ha ba tsamaya le yena ba tsamaya mo leseding, o tshwanetse le bona e be masedi ka lebaka la hore ke lesedi, morena Jesu ke lesedi. So re tshwanetse re be mo leseding e se mo lefifing ka lebaka la hore lefifi le lesedi ha di kopane, dintho tse pedi tsena ha di kopane. Re tshwanetse re arohane or re tsamaele hole le lefifi, re tsamaye le morena Jesu mo leseding ka lebaka la hore ke yena lesedi la rona, ke yena lesedi. Jwalo ka ha wona o le leseding, re na le kopano ha mmoho, re na le kopano ha mmoho ka lebaka la hore re tsamaya leseding mme le yena o leseding. So re na le kopano ha mmoho le yena, re na le kopano ka lebaka la hore re tsamaya mo kae, mo leseding. So lesedi le lesedi ke ntho e one, empa lefifi le lesedi ha hona mo di kopanang teng, ha hona mo di kopanang teng bana beso. And re a tseba hore tsa lefifi ha se dintho tse ntle tse di etsahalang lefifing, ha se dintho tse ka di fumanang di hlabosa dintho tse etsahalang lefifing. So re hloka ho tsamaya mo leseding le monga lesedi. Ha re na le monga lesedi re tsamaya leseding mmoho le yena. So ke ka tsela eo re tshwanetseng hore re dule mo leseding, re tsamaye le yena mo kae, mo leseding. E re empa ha re tsamaya leseding jwalo ka ha wona o le leseding, re na le kopano ha mmoho, mme madi a Jesu Kriste mora wa wona a re hlatswa dibe tsohle, a re hlatswa dibe tsohle. Re hlatsuwa ke madi a morena Jesu, kona a re etsang hore re hlatswehe, kona a re etsang hore re be ba batle ka lebaka la hore ke yena a re hlatswang ka madi a hae. So mara o re hlatswa re le kae, re le mo leseding, ha re tsamaya mo leseding ha mmoho le yena. So madi a morena Jesu a re hlatswa ka lebaka la hore re hloka wona madi ao a morena Jesu hore hlatswa dibe tsa rona tsohle. So bana beso re leboha lentswe la Modimo haholo ka lebaka la hore lentswe la Modimo le re bula mahlo, lentswe la Modimo le re bula ditsebe hore re utlwisise lentswe la hae. Modimo batla re utlwisise lentswe la hae ene re le bone ka nnete hore lentswe la Modimo le phela le na le matla ka matsatsi ohle. So hona jwale re tlo kenang tabeng ya letsatsing la kasheko bana beso, ya di-identity di-identity book bana beso tse tlo fumanang e le hore re ngwadisitse mabitso ao e seng a rona, or mabitso ao e seng ona. So re tshwanetse re lokise ona mabitso ao, re tsamaye re a lokisa ona mabitso ao ka lebaka la hore now re lemohile hore mabitso ha se ona. And then re a tseba hantle nnete hore nnete ko hore re a ngwadisitse re ntse re tseba hore mabitso ha se a ka a.
so o tlo fumana e le hore o ngwadisitse mabitso ao, maybe ka nako eo o no na le lebaka le itseng, mare hona jwale ha o sa hlokahala hore lebaka ore ha hona lebaka leo ha le batlehe ka lebaka la hore re tshwanetse re lokise, re etse dintho ho ya ka tsela ya Modimo. Re etsa dintho ho ya ka tsela ya Modimo, re tsamaya ro lokisa di-identity book tsa rona, he le hore ke di-passport-o re a tsamaya ro di lokisa bana beso. Di-home affairs di teng, ra ya ro lokisa, re ba jwetsa dinnete hore ne ke ngwadisitse mabitso a, and then mabitso a ha se ona aka, mabitso a ka ke ana le ana le ana. O ba bontsha mabitso a hao a nnete, then ba o lokisetsa ngwaneso, ka lebaka la hore ha re ka dula ka ona re sa lokise mabitso ana a tlo re kenya tsietsing. So ra lokisa bana beso hore mabitso a rona a be clean, and le difane tseo re di sebedisang le tsona e be re etseng hore e be difane tsa nnete. So e tshwanetse e be difane tsa nnete, e se ke wa fumana e le hore le sona sefane sa teng ha se sa nnete. Re lokisa lebitso le sefane, he le hore ka bobedi ba tsona ha di a loka, ra di lokisa, re a di-home affairs re a lokisa bana beso. Ke nako ya hore re lokise. Mo ke ileng ka ngwadisa teng, or maybe ka etsa dipampiri tse tsa kopelo mmereko ba e bitsang CV, ha ke tsebe hore naka ha e feletse e reng kopelo mmereko, and wa fumana e le hore ke entse yona kopelo mmereko eo, mare ke ngwadisitse dilemo tse seng tsaka, or ke ngwadisitse ona mabitso a seng aka hona mo, or ke ngwadisitse di-qualifications tseo e seng tsaka. Ke a tseba hore ha ka etsa borutabana, mare nna ke kentse dintho tsa borutabana. Ngwaneso ha re tsamayeng ro lokisa, and ha re tsamayeng hona mo re ileng ra fumana mosebetsi ka lebaka la tsona dintho tseo, a re yeng ro kopa tshwarelo. He le hore ke fumane mangwalo a phahameng a di-university, wa fumana e le hore ke a fumane ka tsela e seng right ona mangwalo ao, ke tshwanetse ke kgutlele morao ko lokisa ho ba baholo hore nna makwalo a ha ka ngwalla, or makwalo a ne ke filwe dipampiri tsa hore nna ke no tlatsa fela, and ne be le hore ba re nna ke phasitse, and ke tswile ka distinction, and then mara ha ka bala le ho bala, and ha se yona taba e. Tsamaya ngwaneso o ilukisa ona mankwalo ao o a fumaneng ka tsela e seng yona, wa fumana wena e le hore wena o no sa bala le ho bala, wena ba no re fela wena tlatsa mo, and then somaro phasitse, and yona eo ha se ntho e Modimo a e batlang. A re o ilukisa bana beso, a re yeng di-university ro ba jwetsa ba baholo hore nna ne ke filwe ntho e so le e so, and then ka lebaka la hore le di-university ho na le tseo ba di etsang, ba re ha o ka mpha bokana, and then ke tlo fa dipampiri, wena o tla tlatsa fela, so mare wena ha o sa bala, so mare wena ebilene o phasitse. And then wa fumana motho a phasitse ka yona tsela eo, rena re bona motho a apere dipurapura, kante motho ha bala le ho bala, ebilene o fetwa ke bale ba badileng bana ba batho ba ne ba sa robale bosibu. Yena tsa hae dipampiri di notla di fihlile motseng wa hae, a di tlatsa, and then a di tsamaisa, and then ho fedile ka yona tsela eo. Ngwaneso tsamaya o lokisa certificate seo ha se sa nnete. So ngwaneso a re yeng ro lokisa sona certificate seo, o ba jwetse hore nna certificate se le mosebetsi o ko sebetsang o ke mosebetsi wa maka, so ke kopa hore le nke certificate sa lona, ke tlatla ke tlo ngwala hantle le ka nako e tshwanetseng, ke tlo ngwala hantle, ke tlo bala, and then ke ngwale hantle ho tshwana le bana ba bang. Nna ela yona e ne se yaka, ke ne ke
ke rekile hore ke tle ke fumane dipampiri tse ke nang le tsona. So le mosebetsing o a kgutlela hape mosebetsing wa ba jwetsa hore nna mo mosebetsing ke kene mo mosebetsing ka tsela e so ha ka tshwanela hore ke tswele pele le lona ka lebaka la hore ke tshwanetse ko lokisa morao mo ke sentseng mo teng. Ngwaneso re a tsamaya ra lokisa morao mo tseleng ena ya narrow way re a lokisa. So a re yeng ro lokisa ngwaneso o ska ra nna ke kgale ke sebetsa mose ke na le dilemo ke sebetsa yona dilemo eo lokisa ngwaneso modimo sa o file chance ya hore o lokise and then o khutlisetse dipampiri tseo tse seng tsa nnete morao o ba jwetse hore nna le mosebetsing ke a emanyana ke batla o ngwala pele. So ngwaneso tsamaya o lokise bana beso a re lokiseng nako e sa le teng modimo sa re file nako ya hore re lokise he le hore wa tseba hore wena dikolong o amohetswe ka tsela e sa tshwaneng le ya bana ba bang wena o amohetswe ka tsela ela o tsamaya ngwaneso o lokisa hore nna mo sekolong ke amohetswe ka tsela e nngwe and then e sa kgahleng or wa tseba hore wena o ile ya re ha o tshwanetse o etse class e nngwe maybe ya maemo a ko godimo hona mo maybe di-university or di-college wa fumana e le hore wena ho ne ho kenwa e be le hore motho hore mphe 2000 nna ke tla o kentsha le le hore space ha se teng ke tla o kentsha ngwaneso he le hore sa le wa entsha yona 2000 eo tsa mo lokisa ngwaneso tsa mo lokisa ya sekolong o fihle o ba jwetse hore nna ke sa le ka etsa ntho e so and then ka patela 2000 hore ke tle ke kgone ho kena ka mo classing and then until ke bile ke qeta. So ntho eo tsamaya ngwaneso o lokisa le principala wa college eo o fihle o mo jwetse hore wena o yentseng ka selemo mamang and then e tla ba yena decide hore o etsa jwang mare tsamaya o lokisa ngwaneso re tshwanetse re lokise a re yeng ro lokisang bana beso modimo sa re file monyetla wa hore ro lokisang and then engwe hape bana beso ke batlang bua ka yona letsatsing la ka sheko ke ya di social media mo di Facebook o tlo fumana ile hore motho wa kena o kena ka lebitso leo e seng la hae and then le sefane seo e seng sa hae and then ha qeta o kena a bile a sebedisa dilemo tse seng tsa hae and then le dilemo tse seng tsa hae mo ba batlang dilemo yena ha ngwale dilemo tsa hae and then o ngwala dilemo maybe tsa bonyane and then yena e le motho moholo. So ngwaneso re a tsamaya re a lokisa tsona dintho tseo re ske ra bona ka reng ke tsenyane re a tsamaya re kena mo di Facebookung mo hohle mo re ile ra tsamaya re kena and then re sebedisa mabitso o fumana hore ha o lebetse password e o kena hape ka lebitso le leng hape le se la nnete and then o bo sebedisa hape le dilemo tsa hao tse seng tsa nnete ngwaneso ha se tsona tseo re tshwanetse re di lokise hona mo Facebookung a re kene mo Facebookung re lokise di Facebook tsa rona re phimole mabitso kaofela a o re ileng ra itlama ka ona re ntse re ngwala re kena re tswa re ngwala re kena re tswa ngwaneso re itlamile. So a re tsweng a re keneng mo di Facebookung re tsweng mo dinthong tseo re di entseng mo di Facebookung and then re kgone ho lokoloha modimo a re thuse hore re lokolohe ka lebaka la hore ona mabitso ao a sa le teng Facebookung ha a tsamaya until wena or nna ke kena ke re delete mabitso ao bana beso re kopa mohau wa modimo hore modimo a re thuse ka ona mabitso ao. So
enngwe hape hona mo Facebook o fumana e le hore re etsa dintho and then wa fumana e le hore maybe o sa le wa bua le mang and then ka tsela e seng right ngwaneso he le hore wa mo fumana mo kope tshwarelo ngwaneso a re beng clean pela modimo ya mabitso a re lokiseng mabitso a rona mo di Facebookong re lokiseng mabitso a di-false ao re a sebedisitseng mo di-Facebookong bana beso a re lokiseng Facebook tsa rona re be clean re tswe re le clean mo di-Facebookong ka lebaka la hore mabitso ao a santsana a le teng. So ha modimo a re thuse hore mabitso ao a kgone hore re a phimole kaofela bana beso and le mo di-Instagrameng he le hore le mo di-Instagrameng o no kena ka mabitso e seng ona di-ID tse seng tsona ngwaneso a re keneng re lokiseng re phimole mabitso a rona a tswe mo di-social mediaeng ka lebaka la hore modimo o batla hore re be clean bana beso modimo o expectile 100% not 99%, not 10% bana beso ke ka lebaka leo a re fileng chance ya hore re clean re sale dintho morao re di lokise and wa di senola ntho ke ratang ka modimo wa di senola ka bana le nna ya Facebook ke hona ne ke kopana le yona from my sister and then ka bona le ntho e nngwe ka re mare ene ntho e ne fitleile o tsho re modimo nana le morero re ke bue le my sister ka taba ena ka lebaka la hore ke eo ke buile le my sister and then my sister ena o ntshitse taba e nngwe e nna ne ke sa nahana lo inahana so bana beso a re keneng di-Facebook a re lokiseng di-social media kaofela mo tsebang hore wena o fihlile wa kenya mabitso a hao a eseng ona wa kenya mabitso a hao mo hohle mo a re keneng bana beso re phimoleng kaofela re phimoleng mabitso kaofela ao bana beso modimo a re thuse mo re sa hopoleng di-password a mohau wa modimo re llela modimo re modimo re thuse haebe wena o kenellang ka lebaka la hore ka nnete modimo o tseba dipelo tsa rona ka nnete a re llele modimo bana beso dintho tse ha se ntho tse nyane ha se dintho tse nyane ke dintho tse ka re thibelang ho kena ka kgoro ya lehodimo o rena re tla bona ka re ke tse nyane that is why lentswe la modimo le re ba bangata ba tlo batla ho kena empa ba ka se kgone ho kena so bana beso a rona re lwaneleng and then ka lebaka la re utlwa di-teachings modimo wa re ruta every day wa re ruta tseo re tshwanetse re arohane le tsona wa re ruta tseo re tshwanetseng re di etse a re utlwe modimo a re ka ithuta ho utlwa modimo and ra phela ka tsela ya hae re tlo tswela pele and modimo o tlo re thusa ke a leboha bana beso ke tsona tsene ke le tshwaretseng tsona a re apereng kobo ya mohau a modimo a re hlononofatse ke a leboha bana beso ke a le rata kaofela ke re ke a leboha bathong amen.